ang tanan nga atong gibuhat dinhis kalibutan nagsintro gyud sa kaayuhan sa atong kinabuhi. Sakto ba ko? Bisag kung sa imong buhaton, manguyab ka para sa imong kaayuhan, magminyo ka para sa kaayuhan, mag-exercise ka para sa kaayuhan, muiskwela ka para sa kaayuhan, mukaon ka para maayo imong lawas, matug ka para sa kaayuhan, mangiskis ka sa kilay para munindot imong naong og jutay, pakulor ka sa buhok, ana. Hasta gani mangaway ka sa imong silingan para na sa imong kaayuhan, sa imong hunahuna ba? Nya imo pagyong patyon ang imong isig katao kay self-defense para gyapos kaayuhan. Himutag mga technology, advancement sa technology para sa kaayuhan. Himutag mga nuclear weapons for mass destruction para gyapon sa kaayuhan ang naa sa hunahuna. Pero kining atong mga plano para sa kaayuhan matud pas unang pagbasa, kung tawhanon nga kaalam ang atong basihan, sa may mahitabo malibog ta, maglibog na ta sa atong kaugalingong kaalam. Ako galibog bitaw ko. Kahibaw man ang mga doctors nga kanang mga chemicals nga naa diha sa atong pagkaon og ilimnon, labi na ng mga processed foods, peligro sa atong lawas kay naa kuno nay kanser. Ikaw mo? Pero nganong gasigi pa man na hangtod karon? Nya kini hinuong way siguro nga virus sa COVID nga di na to hapit makita. Gisigihan man gitag pressure nga magsigi gitag tap-tap, sige gyud alcohol nga di man unta makita. Kanang mga processed foods perti namang daghana ng pruiba o mga imnonon ngano wa man nakuhaa sa atong market. Ilingi ay mong tupad. Inangano bitaw tuod no? Maglibog lagi ta. Hadlok ta mga matay. Hadlok mga ditag climate change kuno nga di man gyapon na makita. Pero naghimo tag mga nuclear weapons purti na nang daghana giihap gina nilag maayo. Amerika, China, Russia tagpila ng ilang mga nuclear weapons na kun mubuto ng mga butanga kay adto maginas pagbuto ang malagila ng kadagko nila binilyon dollars ang ilang gasto ana di na nila pabuton unya mubuto na tanan hurot man kita nya nganong wa man na kuhaa nga makapatay man as tao nya kana hinong pagputol og kahoy nga ni-encroach sa atong highway dili putlon kay madaot ang atong ecology nya mga matay kuno ta. Unya siging bangga ang mga motor diha og uban nangamatay na wala gyapon putla o kinsay in charge ana hazard man na gidili man gani ang pagparking anang mga national highway kay kuno unsa na obstruction nya hazard sa mga motorista unya dili putlon ang mga kahoy nga dagko kay punuan nga naa nasud tag 2 meters na gani ang encroachment sa national highway. Galibog na ko ana. Gawa mo maglibog. Unya to ahinoy mga subdivisions nga gi-open tagpila ka punuan sa mangga, punuan sa akasya, punuan gipangmutol way kon hurot gyud ilisan dayog building dito makadaot sa ecology. Ambot lang. Ako basta ako galibog nako. Mao na niingon ang unang pagbasa. Kung gusto ganitang mahimong tinuod nga maalamon dinhis kalibutan, kinahanglang magpakabuang ta. Kinahanglan tang mabuang aron ta mahimong maalamon. Unsay pasabot ni San Pablo niini? Kanang gitawag sa kalibutan nga binuang apan gisulti sa Ginoo, bunga sa kaalam sa Ginoo mao nay atong sundon. Nya kung sundo na nato mahimog yung nindot ang atong kinabuhi, maayo ang atong kinabuhi sa kalibutan. Bisan pag ang kalibutan moingon binuang man na. No, di ba?
Ayaw kolore imong buhok, binuang man na. Timani ang gikolor nimo sa imong buhok, chemical baya na. Nya kanang imong mga buhok na baya na mga purses diha. Basin og naay musod unyang chemical ngadto, makanser ang imong lawas. Kanang moingon ang Ginoo, wala gyoy inom pinaagi sa simbahan ba? Walay inom anang mga pills, wala anang mga ligation, kanang mga artificial contraceptives. Kana mga abortion, kuhaan na, ming tabinuang mana, ma-overpopulated man sa taana, suway kunog tuman, o tinuod bang ma-overpopulated ta? Suway ba? Mura na siya binuang, kanang moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway, patay sa taana, binuang mana, suway kunog higugma, suwayan kuno nato nga maghigugma ay si Putin o si Zelensky. Ang atong mga political leaders nga karon na nagsigig away, gasig pangita og paagi nga mahugno ang kadtong nakadaog. Nyag sila na sad maoy makadaog, kari na sang napildi mo'y mangitag paagi aron mahugno na sad ang ilang administrasyon. So ayan kuno nato nga mutuma na sila anang gitawag og love your enemies. Unsa kay mahitabo sa atong katilingban? Ambot lang, kamo. Una-una mag-uli sa maayong kabubuton ang Russia ug ang Ukraine, di na sila maggubat, magpasayloay na sila, nya magpaminaway sila sa usag-usa, maghigugmaay. Unsay mahitabo sa ilang nasod ug sa kalibutan? Maayo o dautan? Kibaw man daita. Pero nganong di man gid sila mag-uli, naglibog na ta nga sila manunta mo'y nagtan-aw sa welfare sa ilang nasod, sa ilang katawhan ug sa kalibutan. Kay mag-meeting man ng mga leaders para kunos kaayuhan sa kalibutan to combat aning global warming o climate change nga wa gani gid nay klaro. Tinuod ba na? Meeting man sila, nya kanihinong pinatyanay na ron nga dugay na kaayo, wa hinuon silang mag-uli. Tungod kay gisunod nato ang tawhanong kaalam. Kaning magsigi kog baligyag slat sa inyong paminaw, mamalit gyud mong tanan, unsa man na, makaayo o makadaot? Kusog nga kay mo mutubag. Pero pangutan-on ta mo, namalit na mo. Sunod na lang pa dir. Kay amo pa maning ipalit og kaning kuan, coke, soft drinks, ana ipalit pa man na. Patay yung mo diya. Ay tayo di ta mo pugsonoy. Pero makaayo ba yagin ni? Pasalamat ta kay as of yesterday na nagitay nahalin sa atong dopes nga 3,531 kaslots na. Pakpak. Uy, ang atong ugma na ra ba ta magsugod sa atong kuan, atong triduom para sa atong 9th anniversary isip parokya foundation anniversary. Nahalina na taog sa atong SBF MP, nahalina na taog 1,252 kaslots. Yes, dagana. Dali na mo palit diha kay kutob ra ba ni karong Lunes, 748 na lang kaslots ang nahibilin sa 2,000 slots. Para ni atong ipakaon naman. Lagi ipakaon kay manghatag man tag bugas niya. Compute na mo gahapon ug mahalin ni tanan, makapalit pagitag mga 10 minus 3 ka noodles ug 2 ka sardinas, iparis nato sa 5 ka kilo nga bugas. Nindota no. So congrats sa namalit ha. Ambot namalit ba kaning namina oron siguro, pero congratulations in kabinuang man apader, sige na lang kag slat diha. Yes, murag binuang way hunong slat, pero matag pamilya nga makadawat sa bugas, makaingong yun nga kaayuhan sa among pamilya na maganiuban muhilak sa kalipay kay wa na gid mi bugas karon. Salamat in taon aning niabot makahilak pero murag binuang, sige lang tagbaligya slat. Naiuban mo anhi dinis atong simbahan nga ni donate sa dinhi sa atong mga slat-slat sa una nga mo'y atong gigamit pag renovate aning simbahan. Iniganhi dinhi muto ang luha. Kay mo ingon hala pa dir kanindot sa simbahan.
Ka-apil gyud ko ani. Yes, ka-apil gyud ka ani. Hinaot untang di pa ka mamatay aron mo apil pa ka sa uban pang mga slat. Di ba? Unsa man ni kadautan ning atong gihimo dinhi? Kayuhan og wapay na malit sige atong slat, mahitabo ka ding niya. Dili. Tanawa niya mahurot ning napa may 51,469 ka slat sa DOPS. Tanawag mahurot unya nig kahalin ambot kanusa ka ha. Nya mubarog na nang ato dihang kumbinto, social hall ana. Tanawa di ba kamong mga nipalit ani? Mutuo gina inyong luha magtan-aw hala paderno na anaman. Nya binuang din na. Binuang oy. Ngano gutang sige tag pamaligyag slat tan-awon tas kalibutan binuang, pero ang resulta aning binuang sa Ginoo tinuod na kaayuhan. Nya kamusang namalit ako gining isiguro ninyo makadawat gid mog daghang kaayuhan kay gisaad manas Ginoo. Matud pas tubag nato sa Salmo, nasaad sa Ginoo sa ingon sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Kamong nipalit dinhi punon sad mos Ginoo sa mga grasya kay iya manitanan. Matud pa ni San Pablo sa atong unang pagbasa, kamong tanan tag-iya mo sa tanan nga nias kalibutan, makita og dili makita, karon og ang umaabot hasta pagani ang kinabuhi og kamatayon inyo nang tanan. Pero kamong tanan iya sad mo ni Kristo. Og si Kristo iya sa Dios. Sa ato pa kitang tanan iya sa Dios, pero kita maka-enjoy ta sa tanan sa kalibutan kay gipiyal ni Ginoo nato munang duna patay ugma. Dili ta mga matay karon kay ang kinabuhi karon og umaabot ato sad na. Sige, lingi ay mong tupad katapusang lingi. Ingna tan-aw nako nimo maugmaan pagyud ka. Sige, ingna. Kay basig maghuna-huna siya karon ra siya kutob ing naugma murag maugmaan pag yun na nya ing nasa tubagon sa gas imong tupad ba ikaw no murag wa nay siguro murag tiwasono na ka, pero di gyapon ta ka siguro kay ngano man kita masad gyapon tag-iya sa umaabot. Hatag nas Ginoo mo nang mingon din ta thanks be to God mo na inidayon natong katog mangadji ta magampo ta salamat Ginoo nga nahuman ang adlaw natapos nako ang ako mga gibuhat karong adlaw tuog dayon ka inigmata nimo ikabutag uy Lord bag-ong adlaw salamat na sad kay lagi ang karon ug ang umaabot ang makita ug dili makita gihatag nas Ginoo nato, pero di ta malimot nga kinahanglang ikuyog nato ang Ginoo sa tanan natong gibuhat. Sama nila ni San Pedro ug mga kauban sa dihang gikuyog nila si Hesus ngadto sa ilang sakayan. Pag ingon Hesus itaktak ang pukot bisag murag binuang kay wa magisla kakuha tibok gabi pagtaktak nila kuyog ni Hesus ug sinunod ang isugo ni Hesus galisod na sila bira sa ilang mga isda nga nakuha. Murag binuang paras mga mananagat nga anhin ako itaktak ang pukot ni ining orasa. Pero kay si Kristo may gasunod matud pa ni San Pedro wa gyud mi kuha Lord, pero nagsulti man ka itaktak nako ang pukot. Sigihan kag kulatas imong bana purti na gid nimong pakiluoy muluhod pa ka wa gyud mausab. Nya gusto na nimong buwagan nya niingon ang Ginoo ni pinaagi sa simbahan for better or for worse until death do us part. Ingka di lang gid nako buwagan Lord, bahala nag moabot na gid ang kamatayon kay imo maning sugo, ikaw may gasugo di ko ni buwagan. Tanawa human sa 40 ka tuig nga sigihan kag kulata mausab gid na imong bana. Buotan na kay na din agani na muhikap nimo kay paralyzed naman siya. Ana no? Nya ikanay magsigig limpyo niya, magsigi na nag-ago, magsigi na nagpasalamat nimo, muagas pagid ang luha, magsigi na nagpangayog pasaylo nimo. This thing